kublai pi baro sesin ngawan biang shapiling ba kan ka YouTube channel jonga so kan ka video nga plan no ban shet jing shet menta kasni dengan shet no da ka do siar bat noodles dia sapit pi nang ni ngam nang ban shet klam da paslam shu ko por jong stang no tang mo nom skip ikan ka video pen hadu ban ko cha di hang ni menta kumpa pila yo I ngala ready ban stang shet no but de kini ki masla ki babun jat ki bangala bu lupahang ni kani ka do siar ka bangala pon pen I baha but de uni corn flour uso but uni peleng ubangan sa mix lang hang ni de kelam dapan slam shu ya kapor de jol ngin stang shat nak ma dia ngan shimmer kini ka do siar pen but dia mentangan shim nak ya kini ka do siar ngan bu nak hang ni plate telah dah ngisi terkong em ka khamha bangin pon pen I bahaswa nama teng teng dangi shu shat direct kam da I bahaswa dia mentangan ngan klik no bat kini ki masla dia ngan aisa uni uso jauh uni uso nang tadi mentangan aisa uni corn flour ngan ai dang kendian mo nang tadi ya ngan ai sa uni u beleng ngan ai wei di mentangan klik no ya kani kado bat kini ki masla hadu banda sambha tiap klik bhajai mo di hang ni menta ngaladep klik di shuawan sdi ngah bu shua ar la nilai minit nang tangan sesti di hang ni menta ngan sdi no ya kani kado siar ngan sti terkong no ngan sti hadu baka kanda sau ha di hang ni bet kala along hi bandra di ngan ra no ngan bu hang ni plate tiga do ka do siar bangala adep sti terkong di mentangan stang sti no dengan klik shwaya uni u corn flour nang tangan mix lang bat soya sauce bat green chilli tomato vinegar nang tabat kamilu dia mentangan klik shwa kani kabul kabaret mo ap ngan shim shwaya ka soya sauce kani ka soya sauce ala dep ai u corn flour menta kani di soya sauce nang tadi mentangan shim sam tomato sauce
shim amo kan kani di tomato sauce nang tadi mentasa green chilli sauce kani di green chilli sauce dia menta ap ngan shimsa ka vinegar bangan yo mix lang hang ni kani dia nga ai shishamoy ke vinegar but dia kani kamlu dia ngan mix lang hang ni ngala dep clear minta stang ban shet no hang ni POEM so men ken chur bat kani kato ko bangla dep clear lang dok siar bangla dep sti to khong ni so men ken chur dan lai rong PEM rong sao rong stem bat rong jerngam di ka umpnyang ru kala long bangan aino upiat dia nang tadi usok men kenjur uniu terso masyu ai tang sislala ni aslau terso ngam da ai bunra but uniu corn flour soya sauce bangla mix lang mene kamlu dia mentangan kelano peit menta ula i dia andala i gichur ngan aisa kani ka dok siar bangla sti terkham kani ka dok siar bangla sti terkham ini nggak mix nang dia mentau lah ipek yang ni pad dia ngalak shet iswa kani ka pangan shet new Korean ramen noodles panga thit na visual dia minta kani ka lu kala tanambha dengan tap shwa ni noodles nang tadi dengan ais ini masla
krek setang bam. Dia une de itu Korean ramen mo noodles. Nang tadi une de itu pulgobi butter so bangasat lang po Korean noodle. Ini juliam but ni kadok asial ka bangasat ni. Dia nambam nambah. Dia ngetang mo. Bang, jing bang. Nama dengan sungguh haban bam dah shet him. Dia parlo ngan pen kumno tang kumni hi ke video la da please mo tunat mo pan page ke video ke jonga wanam klat ban share like and subscribe dia ingin saya ke depan aku ke video. Bye bye.